ولید وی دما هستیارده رضاخستان کنگره سیم پارتیا سوسیالیستا کردستانی سروک پارتیا سوسیالیستا کردستانی بایرام بوزیل جدیار بکری میوانی منه سلاف بوده که کی بایرام پیروزباهی لکنگره و پیروزباهی لته که بایرام وکی سروک پارتیا سوسیالیستا کردستانی دخوازم بزنم گرینگیا کنگره و دوی دما هستیارده هون شواده gelek spas dikim ejî slavê xwe pêşkêşê we dikim tabi rewşekê awarte da derbas dibe Tirkiye û her wiha Kurd û Kurdistan êrişên zor û zehmet li ser Kurdan hene û ev çend salekê li Tirkiye jî rewş gelek giran e her wisa hûn zanin derheqê partiya me û partiyên bi navê Kurdistanê dozên girtinê hatine vekirin gelek girtin hene dorpêçkirin berdewam in û qada siyasetê pir teng bûye li Tirkiye û taybetî jî ji bo Kurdan ji ber vê yekê rastî kongra me di rewşekê awarte da hatin li darxistin lê aynî wextê da em difikirin û hêvî dikin ku ev sistema zordarî û otorîter hatiye dawiya xwe û bêjin hatiye sînorê xwe dawî ji ber ku ji ber vê siyaseta Tirkiye hem mesela Kurda hem mesela demokrasiyê da Tirkiye nava qeyranekê mezin daye qeyrana aborî siyasî ahlaqî û dîplomatîk û her tim em bal dikişînin ku bingeha van qeyranê pir alî da mesela Kurd heye nesafîkirina mesela Kurd heye bi vê zanebûnê bi vê perspektîfê me kongra xwe li Diyarbekir darxist ev cara ewle ku partiyekê bi navê Kurdistanî Diyarbekir kongra xwe li dar dixe bi beşdariya gelek partiyên aliyên Kurd li Kurdistana Başûr Rojava û Tirkiye û gelek beşdarên rûmetdar ronaqbîr nivîskar li Bakurê Kurdistanê Ewropayê û car jî Başûrê Kurdistanê ev ji bo me ciyê şanaziyê bûn ciyê kêfxweşiyê bûn pêkanîna kongra me li Diyarbekir aynî wextê da nîşana berxwedana tevgera Kurd bûn ku li hember ew qasa zulm û zordarî li ser Kurdan e Kurd stiyê xwe xwar nakin Kurd doza xwe ya mafdar naterkînin û berdewam dengê xwe bilind dikin li hember siyaseta dewletê û cesereta milletê Kurd bilind digirin ji bo dahatûyê kongre bi hêviya min bi nêrîna min û nêrîna derdoran gelek serkeftî bûn ve beşdar bûn bi qalîte bûn em bêjin bi naveroka xwe xurt bûn çapemeniya Kurd jî nêzik de taqîb kir em ji bo wan jî spasdarin aliyên Kurd bi nêzîgahî beşdar bûn em spasdarê wan in û em tabii ki spasdarê wan kesan jin û mêr û xortan in ku ev 48 salê ji bo hebûn û berdewama PSK xebat kirine canê xwe dane keda xwe xistine vê karî ji ber ku PSK emrê wî gîştiye 48 salî yani ev nêzîkê nîv esre ku PSK berdewam bênaber kek bayram dixwazim bizanibim kek bayram didemin hestiyarde bêguman biryarên hestiyar biryarên giring jî tên wergirtin di kongreyê de biryarên sereke ku PSK girtî çibûn gertume agahdar bike çend biryarên esasî hatin dayîn yek jê ew bûn li ser pêkanîna tefaqa Kurd çend caran me diyar kiriye û îro kongrê da careke din bin hat xêz kirin ku divê qonaxa hestiyar da divê qonaxa dîrokî da hewcedarî yekîtî tefaqa Kurd heye da ku bikaribin li ser pêvajoya Tirkiye siyaseta Tirkiye bandorek peyda bikaribin zorê zextê li ser aliyê Tirkiye dewletê bikin ku di mesela Kurdan da gav bavêje ev siyaseta dijwar nerm bibe
و کرد بکاربن پیشیاوان و بکاربن آوایی که آزاد سیاست کن و پیشیا ما چند جارانجی بحث کربون هل بجارتن هیه گوارتنا سیستما سروکاتی در روجه بدایه و ام بین احتمالا چه کرنا دستوری که نول هیه لترکیه قناعی که اصادا دوی کرد لسر هبن لسر برنامه کتاب بگرن و بکاربن ام بیجن گرانیا خودین سر سیاسته آد دوان هر وسا حوالان بریار سندن کو ام سالا پیشیامه سالیا لوزانه پیمان لوزانه کو قدرا کردان افساس سال بر بخرابیه و گوهارتیه ام داخواز امی آلی کردان دکن کو سالیا پیمان لوزانه دا ورن باهب و و پیمان دانین سر ماسه بنرخینن و جبو انجام وین خراب جهوله رابه بهورا تفگرن سیاستک پیدا بکن کک بیرم هر واحد کنگره لگور آگاه داریم پس که دبیجه کو دوی تفگرا کرد فوکوس آخوا بده خباتا سیویل دموکراتیک دوی چرچوی ده او خباتین سیویل دموکراتیک و هون دخوازن تفگرا کرد بده پیش خو چنه یعنی گر تما آگاه بله ام گرینگی که استراتژیک دادن خباتا سیویل و دموکراتیک و ایرو کنگره دا آخافتن مداجی و ام بیجن بریار کنگره دا جی زلال بوکو دوی مطلقا تبگرا کرد جه سیاستا توندو تجیه دور که سیاستا شر بترکینه جبرکو سیاستا شر جیه کو خدمتا دوزا کرد بکه خدمتا سیاستا دولتا داگر کرد که و دولت شر و پفچونه جبو ام بیجن قریمینیزی کرنا تفگرا کرد داخواز ملت کرد بکارتینه دولت مثلا شر هم بر قادا لگال بکارتینه هم لبر باشور و روجاوا بکارتینه دوی ما بانگوازی کر بو کو پکه که مطلقا دوی شر چکداری برده و پیشیاریا سیاست وکه هر وها داخوازم دولت ترکیه جی کو افسا سال به سیاست تندوتجی و شر و مثلا صافی نابه و هر وها کنگره دا جارجی هات کشاندن کود و کرد گرانی بدن سر خواتا زمان چاند هنر جبر کو ناسنامه کرد اساسا لسر زمان دکاره وره نو و آوا کرن و اف جی بو کاری که استراتژیکه ام دهاتوی دا خوازن خباتن بو زمان و چاندا کردی زیاده تر بلند بکن بلکه بریاری که مهم جی او بون کو مثلا کنگرام ده هستندن کو ام گرانیه بدن سر دیپلماسیه جبر کو ایدی قناعت آمد تو پرسکرکک مثلا کرجی تیدا ایدی مسئله نافخوینه هر مسئله نافخویی در عین وقت دا مثلا گردونیه مثلا ناونتویه و حتی ام پشکریا هزه ناونتوی نستینن ام سر خو نکارن بگیشن آرمانجا خو جبو به یکی دوی ام زوره بدن کاری سیاستا دیپلماسیه حولدان دیپلماسیه داکو مثلا کرد دقادا نتوی دا زیاده تر وره روجه به داکو آلی ناونتوی ها دولت ها دزگین سیویل ها کسایتین سیویل بکاربن جبو صافی کرنا پرسا کرد بر ریا سیاست و دیالوگ صافی ببه یک بریار امجی ابون و کو ام مهم دبینن و هر وا بانگوازی ام چار پرچه کردستان هبون کو دوی قناغ دا دوی دیالوگی که نزدیک ناوا پرشان دا هبه و قناعت ام بجی او کو جارا اوله کو قدر چار پرچه کردستان به و هاتیه گریدان و هر تم ام دیویژن ایدی شنگال جنسیبین نزدیکتر جمرا ایدی کوبانی ام بیژن جسوره که نزدیکتر جبو باکور yani her gave kulu perçe edin tqawme de an due gave da tesir xwe ser perçe edin ke dve koordinasyonek dve danusendinek ke nezik ger de nava çat perçeyin de hebe ku mesela Kurd bigirşi armanca xwe seraser rojalata navi. بله سپاسیات اتکم که کی بیرم بوزیل سروکی پارتیا سوسیالیست کردستانی پسکش دیار وکی تلگل